ring ngendlela dangerous ngakhona ikwazi ukucontrola yonke isystem yezwe economy yezwe iyacontroleka ngale ring le ring iyona yokubamba ixuku ukuthi ikholelwe kuwena le ring iyona lekwazi ukuthi ikumoshele yonke into emayelana nabantu abaphambi kwakho. Ayiwe bafowethu asazi makunje nangothaba nehlatshwa ke lapha ke ikhuluma ngering ke ifakwa ngabafundisi kakhulukazi ke emabandleni amaningi nasemasontweni ke ahlukahlukene ke lapha ke khala ngokuthi ke le ring ke iyona ke le egela imanga ukhala nangobungozi bayo obukhona ebenzayo ke lapha ke obuholele ekutheni ke abaholi bamabandla balale nezingane ezincane ke ezingamatshitshi ke lapha ke ngenxa yokuthi ke bafuna ukuqinisa lama ring abo ke lapha ke kodwa ngifisa ukuthi uzwe ngami ngenanto daba liyaqhubeka khona la kwesiqiniseko esemithu ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike lama video and le ring ngendlela ibet ngakhona iyakwazi ukuphendula izwe ukuthi linyanye lo muntu okhuluma iqiniso kubantu abantu bemnyanye ukuthi lo muntu ukhuluma njalo lo muntu unjani kanti ile ring ile ring khuluma iqiniso ngale ring vele le ring le mangeke ngahlanza ngayiqiniso le ring ngingaboshwa even namhlanje ngingalandwa amaphoyisa athiwa siyakubopha ukhulume ngering wathi njani le ring ngendlela ipowerful ngakhona ikwazi ukucontrol isystem yonke yezwe. Let me just confess this. Le ring ngendlela dangerous ngakhona ikwazi ukucontrola yonke isystem yezwe economy yezwe iyacontroleka ngale ring. Le ring iyona yokubamba ixuku ukuthi ikholelwe kuwena. Le ring iyona lekwazi ukuthi ikumoshele yonke into emayelana nabantu abaphambi kwakho. Mina uthi ngikutshele angibuye nje ngitshele nje nali iqiniso ungathuswa yilabo ababhala icomment thiwa lo mfana uyanyanyisa lo mfana onjani no labo sebeyimkhuvu yangaphakathi eringini ungaphiki nabo thina siyona imkhuvu iqiniso siliphatha ngesandla nje funa mina ngesabo khona umveliqala hayi mina khohlwa hayi khohlwa bana ngithi lalela ngangikuyiprocess uyangezwe ukuthi ngithini ku ngangikuyiprocess ngaza abafundisi mina kunengane zabantu njengamanje ebezingama virgins ngene emasontweni uma ngingathi ayibreak out njengamanje into ezingayikhala khabiye ngiyakutshela mina nasi khona ingane ezangena emasontweni ziyintombi into uma ngathi a break out manje into ezingayikhala khabiye oh into ezingayikhala khabiye kubhlungu ngoba osisibenu la bengikhuluma ngabo kubhlungu ngoba abafazi abadliwayo abenu ngutshela le ring ithi abantu abafornicate abalale nabafazi babantu abantu ababreak ama virgin abantu ababulala abantu emakhoneni akwenziweni ngiyoke ngikutshele ngoba njengoba ulibele ubhizi uthi uyoyiphakamisa financial ngisawubona ubani ngizothola isibusiso esukuthi no akho sibusiso ozosithola work hard for leso sibusiso asikho isibusiso sokuqama kulamadoda wonke lamadoda eniwalandela awanasibusiso ngikutshela awanaso uneyodwa phakathi kwawo ayikho neyodwa kulamadoda eniwalandelayo nesibusiso ayikho ngithi ngiyakutshela yimini